Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki arngut ki presiden kata presiden jong ke UDP uba medba lingdo but presiden jong ke HSPDP uba KP Pangniang kilapen ke buram ya uba Robert Jun Kharjaren kum ke jingpen itu kerpang ya kum kertong ke MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency na ke Regional Democratic Alliance kabalalong mentakas ngi ke arpulai terik ukelaling kot Arhajar Arpusau ha office traikam jong ke UDP. Hagani kasngi le don langgi MLA ki MDC bat kinongkit kam ke UDP bat HSPDP. Haba ajing keren u presiden ke UDP uba medba lingdo ulaong. Ba amde ban lek kai drama ha ke Regional Democratic Alliance na mardon ki manang ban lek kai drama ha ka san pertei. Nioi bakajing sim kabu kalong jokiwe. Haba ngi ki regional party ngi apat ngi apra bat ngim don gajing setuju mon. Ka Regional Democratic Alliance ka RDA kandang beteng ya gajing trikam joki. Lagalong hakalo ko ko. Ki kam ki ba fair ki issue ki ba fair ngine sim bentalang. Nakabanta kikam kebili nakabanta ka state ka jong. Ang yagani kung drama. Namaga politics don sibun kinong yele drama kibandang mahaba yele drama. Ngakuha ba nong ni ba kung ki atli ki party. Ngila sim ya karay. Bat karay yaw candidate jongka. Kalau ke ka ba ngala banong ba kalong ke ka bang idadap na kajing sokman ka bakrawa ba kajing rai jongi yai ba roban kamde ba yo tiket barobat bandu tiket kiwe kata ka kajing per kumba julong barobor kiwe kipor don sibon kiwe apply ubado udo baru bayo uyo ya ketiga kendai hakane ka kelemat ka mentah. Kalau kom sekam na kaliang jong ka RDA apo ka UDP ba ka HSPDP kaya wandur ba yo candidate uba klem don ya ka no kata ka benta ka bangin ong ba ngi pendo tiket yuta ba ai tiket yuta na kata ka suwan dor bet kumba ka jinsdang ya ka jikran ka RDA kalau ha ka benta jong kaya ba kipai ba kikuan. Ngam da kwa ban kren sibun ngilai discuss sibun kaya kipai day hapo kari. Ngam kwa ban kren su akabade ki issue dan ki matre kam. Ngakwa ban ong ibi baro ang ni subhasyong syaskor. Bat nakaliang juga bat kadi ngilarai ban IT ben hai ba Robert John Kharjalin bain present hangi ki kita ki mat ki ban nakaliang jung ki ban ngilai menjur lang nakaliang ka party bar mleyong syarai ka din ong to sibu ka din ben ngila dale homework ba kar kom ka badai nakaliang jong baro arli ki party ngabai ku blei ikit member jong ka party UDP HSPDP nakapo ngi syong manya keduk banyak keren, banyak kena, banyak perbet, banyak penbiang yang kikam kebeli nak bertahan election muda. Withdraw no jong ba bibilin do. Kalau perlu long, ya iba jiji swell ba in job election. Kena yo proposal, tidak proposal berapa? Kena jumlah ni berapa? Utah, wala kalau dia gulung gulung orang. Kani kalong kabalong clear lang.
Lada baro arling ke parti. Ngia trail kat bet kumne. Ngami i bagandon kajin artatir. Ya kali ke election ke pemantah. Ngasuk kemilan ti tangkawai. Bagi konstitusi kibawan na baro hakakasi jaintia. Ki konstitusi baro kibawan ang ni. Ngai sekarang melajan baro ki konstitusi kilapoy ang ni. Kelam nadon kedung kedung kejing sumper. Ngayu i ba iba Robert Jun Khajalin inde UMP jogi.